Бүгін улақта ушул Арапбайдын атын тартабыз. Ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш өзүбүздүн барпы жергебизден ынтымак улак болуп атат. Ушул жигит Ахиллес деп бир командага ат чаптырып жүрдү эле. Ошол атыны сатып биздин аудиторияга жакшы эле тааныш болсо керек, Кайрагачтан. Мына ушул аты дагы бар экен. Өзү таза кыргыз жылкысы, Түбү Карамарттан келген дейт. Бир-эки улак көрдүм, аралашып жүрөт. Азыр мен маалыматтарын сиздерге толуктуу алып берейин. Анда эмесе сиздер каналга катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Yaşa jigit Karxana, qanday ekan jonda turib. Sham jontir berdi hozir kishini emet olali. Iltimos ketmasmi? Arappagan Pantera degan. Черный тигр, черный пантера. Arappagan Pantera atымен ikkinchi joli Barpidan kelgan Rustam Palvon. Jengilbekning chempioni tashladi. Belgilar. Bu Qayrag'achdan keldi o mehmon. Bular mulog'ab keldi otat. Mehmon. 4-joli Qayra. Черный тигр, черный пантера менен Rustam. 4-joli dagы egilga жетип o'tiradi. Молодец. Bismillah. Amin. Xatolarni to'g'ri ketgan. Xudo xolsa oydan oldi, yildan qatorga to'liq bo'lsin. Arapbayın, assalamu aleykum. Аты tanıştıralım. Assalamu aleykum. Uluk sport katılımcıları. Bunlar şu Karim aka 3 asiyatım var. Qorg'at aka. Şunu satayın deb çeşdim aka. Kichikroq atalayın deb bile. Yaxshi ekan. Manga nima qilyapti? O'shaga men shuni palvonaga berayin deb atam aka. Men o'zim palvon emasman. O'shaga shuni satayın deb çeşdim. Tegi qanday? Toza qirg'iz жылқысы? Aka bu toza qirg'iz жылқысы. Tüy qayerdan kelgan dedin? Buni 3 yil bo'lganda aka olganimizga. O'sha Qaramart jaqdan kelgan deb O'zbek bolalarda olganlik. Yaxshi ekan. O'sha oydan bizda quruqda turadi aka. Olbolada 1 yil quruqda turibdir. Tay anda bu tay gezinden quruq ekan da? Ova aka. O'shandan quruqda turadi. Ulaqdaga tushib qoldi. Tusherdele bir salib yurmadinglar, Arapbay. Salchi bir. Hatırlar açığa. Arapbay bölüp gitti. Salıp ketişti. Arapbay gelem. Bir açığa verin. Densoğluk butuk ol жақсы mı? Aka, var жоқ жақсы. Attım. Просто mağa çoğunluk qıltат. Şu palvanıga bereyін aka şunu. Жақсы ekan. Ömrünü ötküzü öylek. Жақсы. Жеп içkeni жақсы mı? Jep içken жақсы aka. Boyu qancha chiqadi? Aka şu 1.65 ga ölçü oladi. O biroq boylu ekan. Men ölçedim bunu. Erkekçe aytayın. Euro urminga 1.63 chiqdi aka. Жақсы. Bergi metrga 1.65 jön chiqdi. Boğası qancha? Aka bahaсын жақын эле тартыша турган 300 миң коям. Жақсы ekan. Жақсы. Telefon nomерди айталы. +996
550 550 55 55 85 85 01. 01. WhatsApp'ta var mı? WhatsApp'ta var o. Жақсы. Var. Ары бері бастырып озын қауып кішіне екі жаққа қайырылғандарын көрсет қойшы. Жоғары қой. Сол жаңа ұрышы. Aka. Seni vurlap sağ ol. Қауыраттар жақсы ма? Жақсы. Жақсы екен. Kaça gün Karadere'ye alıp vardık. Altın kurga degende oşu Karadere'ler blogu derdim ile. Salt köter otkan yerden eke cipke baylaşıyordu. Oşu videosu var. Aha, жақсы. Bayağı Ақтұлпар деген kanal tarttan eken. Жақсы. Анда дағы тапсақ видеосын қошып өтөбүз. İnşallah aka. Қалғанын маалыматы Арапбайдың өзүндө болот. Ат Кайрагашта болобу? Кайрагашта болот. Сузакта. Ооба. Жақсы екен. Азыр улактарын да кошо тартабыз. Мынакей, азууларын, Өмүрөлөрүн тартасың. азууларын тартыш үстүнөн чыгып калыптыр. Азыр биз азууларды тартабыз. Ооба. Улар нат иштери. Ачып. Жактары. Şu açayım ben. Ортумшук. Бул кыргыз эмес, орус экен. Азыр буну дагы кимге жакса сунуштап өтөбүз. Ушул аттын артынан. Бул да ушул Арапбайларда экен. Арапбай келиним, бул каяктан келген, жашы кандай, өнөрү, бою? Biz bunu Noqat'tan alıp gelgenmiz. Ноокаттан келген. Ооба. Мурунку жылы bir аралаттык, быйыл аке топко салыбадык. Жашы кандай анда? Жаңасы аке. Жашат экен да? Жаңасы, ооба. Абакан бул эмне порода? Аке точно билем эмес, орус жылкысы да. Орус жылкысы. Ооба. Bilgenler ayta bersin, anan birdeke de alып неді комменттерде де экөө сөкө отурбасын. Аха. Бул кандай ден соолук, бутугол, Аке, мүнөз? ден соолук, жебич бар жол жакшы. Жакшыбы? Бул дагы бир толко кулукта турду аке. Аха. Жазы менен кулукта турду. Жакшы. Баасы канча эним? Аке, баасы 350. 350 кем болобу? Кем болот, ооба. Бою канча чыгат? 65 чыгат аке бул дагы. 65. Жакшы экен. Омуролор нарак берактар. Бери кайрып турсаңыз, мен жакындан тартайын. Токтоңуз, мына бул маңдайына. Мына омуро төшү. Аяктары. Улак кызып атат. Мына арт жактары. Бели соору. Азулар. Аз кичине келген, бир эми чыгып турсайын. Жакшы, мына жогору айтыңызчы. Азамат полбан таштап алды окшойт, агачы. Болду, бери ага кайрын. Азамат нарайдан нарайда жигит. Сулат экен, чала бересиңер азыркы номурга. Mana canım meymanlar Kerem. Meymanlar Kayragaç. Bizdin Barpa ailesinin intibabına sıktanıp gelişip koşula özlep Havaş tarafı ölçülü çalıştı.